Nabashuje banywanye bagaseke k'amakuru mu karere. Aya masaha reka tuganire gato ku nkuru ikomeye iri kuvugwa ngaha mu Rwanda ijyanye no kubushinjacyaha bw'Ubufaransa bugiye kujurira icyemezo cyo guhagarika iperereza kuri Agatha Kanziga uyehoze n'umugore wa perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Umunyamategeko wunganira imiryango iharanira inyungu z'abaregera indishyi mu manza z'aburanisha ibyaha bya jenoside Maître Richard Gisagara yatangaje ko icyemezo cy'abacamanza b'Ubufaransa gihagarika iperereza kuri Agatha Kanziga kizajuririrwa. Abacamanza bo mu rwego rw'iperereza ku itariki 20 Kanama bafashe icyemezo cyo guhagarika iperereza kuri Kanziga wari umugore wa Habyarimana Juvenal ashinjwa muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994. Abo bacamanza basobanuye ko Kanziga atagizwe muri jenoside no mu itegurwa ryayo, ahubwo ko yagizweho ingaruka n'igitera indege yari itwaye umugabo yagabweho tariki 6 Mata 1994. Imiryango iharanira inyungu z'abaregera indishyi mu manza za jenoside muri 2008 yatanze ikirego isaba ko Kanziga akorwaho iperereza ku byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Muri Gashyantare 2022 abacamanza bafashe icyemezo cyo gufunga iyi dosiye bagaragaza ko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko baragizwe muri jenoside kubera ko Kanziga yakuwe mu Rwanda ku itariki 9 Mata 1994 yashingiye ku itegeko rya François Mitterrand ategeka Ubufaransa icyo gihe iperereza ku rwego ryakozwe mu minsi 3 ibanza ya jenoside. Muri Nzeri umwaka ushize ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba mu Bushinjacyaha mu Bufaransa ryagaragaje iperereza kuri Kanziga ryakozwe mu bikorwa bike mu gihe gito kandi humvwa batanga ubuhamya bake. Urwo rwego rwasabye bakorwa iperereza ku bikorwa bya Kanziga bikuye tariki ya 1 kugeza ku itariki 9 Mata 1994 imushinja kandi icyaha cyo kugira mu mugambi wa jenoside. Tariki ya 18 Gicurasi uyu mwaka abacamanza banze gusebwa urwo rwego basobanura ko nta bimenyetso bigaragaza umugambi wa jenoside umugore wa Habyarimana ashinjwa. Icyo gihe urwo rwego rwajuriye iki cyemezo ariko ku itariki 20 Kanama abacamanza bashimangiye icyemezo bafashe mu mezi atashize ndetse ntibanafashe umwanya wo gusuzuma ubujurire bwatanzwe. Uyu mwanzuro washimishije umuryango wa Habyarimana bari mu muhungu we Habyarimana Jean-Luc n'abandi babashyigikiye bagaragaza ko dosiye yo gukora iperereza kuri Kanziga ihagaritswe burundu. Gusa Maître Gisagara ku itariki 22 z'ukwezi kwa munani yatangaje ko nubwo ababwishimiye barimo ku ruhande rwagizwe muri jenoside abayihakana abamunzwe n'urwango n'ababashyigikiye ibyi dosiye bitararangira. Ati nimucibwe intege n'ibineza neza byo ku ruhande rwa genosideri abahakanyi abamunzwe n'urwango n'ababashyigikiye. Iyi ni intambwe imwe gusa muri iyi dosiye, haracyari intambwe y'ubujurire no gusesa urubanza. Ntabwo idosiye yapfunikirwa itaragera kuri ibi byiciro byose. Uwo munyamategeko yagaragaje ko muri Gicurasi urwego rwagaragaje ko rutemeranya n'icyemezo cy'abacamanza cyo guhagarika iperereza kuri Kanziga, bityo ko imiryango iharanira inyungu z'abaregera indishyi yizeye ko ubujurire buzatangwa. Maître Gisagara ati nta mpamvu yatumye by'ubushinjacyaha byamaze kugaragaza ko bitemeranya n'abacamanza ba mbere bihagarika idosiye itaragera ku bacamanza b'urwego rw'ubujurire nk'uko itegeko ribyemera. François Mitterrand ategetse ko Kanziga akurwa mu Rwanda ari inshuti magara ya Habyarimana Juvenal we perezida w'u Rwanda ndetse yashyigikiye ubutegetsi bwe ubw'ingabo za RPA inkotanyi zarwanaga urugamba rwo kubohora igihugu. Kuva Kanziga w'imyaka 42 y'amavuko yagera mu Bufaransa nta kazi kazwi yakoze, ahubwo atunzwe na leta y'Ubufaransa. Major General Retired Paul Rwakabije muri raporo y'iperereza ku rwego rw'Ubufaransa muri jenoside yatangajwe 2008 yasobanuye ko Kanziga yamaze igihe kinini ahabwa amafaranga n'urwego rw'ubutasi rw'Ubufaransa. Mu mafaranga Kanziga ahabwaga n'urwo rwego yaroherezaga Colonel Eroze Ntiwiragabo uri mu bashinzwe umutwe w'iterabwoba FDL urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibi byashimangiraga uruhare rutaziguye rwa leta y'Ubufaransa mu gutera inkunga y'umutwe. Umusesenguzi muri politiki Ritega Gatabazi w'ikinyamakuru cyo mu Rwanda cyitwigiye ko impamvu zituma abacamanza mu Bufaransa banga ko Kanziga buranishwa zikuye mu bisigisi byo ku butegetsi bwa Mitterrand bikimurindiye umutekano. Atafitanye amabanga n'Abafaransa mu ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside. Indege y'Ubufaransa niyo yaje kumufata hano kugeza n'ubu atunzwe na leta y'Ubufaransa uretse duke kura ku ruhande ariko kuva agezeyo ibiro bya perezida byatanye itegeko ngo ntazagire icyo abura. Gatabazi yavuze ko mu myaka 31 ishize ubutegetsi mu Bufaransa bwagiye buhinduka ariko Kanziga afite abantu bamukomeyeho. Ati abo bantu bagenda banarenga umurongo leta iriho ni nabo bashyigikiye Agatha Kanziga Habyarimana. Gusa perezida w'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda Ibuka Dr Gakwenzire Philibert yavuze ko nubwo inkiko zo mu Bufaransa zatangaje ko zahagaritse gukurikirana Agatha Kanziga urugendo rwo gushaka ubutabera rugikomeje. Ubutabera bwo mu Bufaransa buvuga ko nta bimenyetso bigaragaza uruhare rwa jenoside yakorewe abatutsi yahoze ari umugore wa perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ko ahubwo nawe yagizweho ingaruka nayo. Ni ikiganiro twageneye ku murongo wa telefone. Ikibazo cyerekeranye no kuburanisha Agatha Kanziga wari umugore wa Habyarimana wari perezida w'u Rwanda gikunze kugaruka mu gufata ibyemezo bitari mu murongo w'ubutabera abarokotse jenoside bifuza. Ariko kuba hari icyemezo cyagaragaye ejo ntabwo bishatse kuvuga ko inzira z'ubutabera zafunze. Haracyari izindi nzira rwose nyinshi zifunguye. Yego nyine biradushotora biratubabaza ariko hari izindi nzira zigihari zifunguye kuko icyemezo cyatanzwe ejo ni icyifuzo cyangwa se n'icyemezo cy'abo bita les juges d'instruction kuko bavuga ko nta makuru ahagije babona.
ku buryo bakurikirana koko urwo rubanza. Ariko ku ruhande rw'ubushinjacyaha bo rwose baracyakomeza, kuko hari n'ubujurire ubu ngubu batanze ku mucamanza mukuru. Uwo mucamanza mukuru we ntabwo ararusoma. Abo ni abo bita ntabwo ari abanketeri, ahubwo bita les juges d'instruction, nibo bazana amadosiye kuko bamaze kubisabwa n'umushinjacyaha. Ikibazo rero kinavukamo ari naho nyine n'umushinjacyaha dukomeza gukorana ahagaze, nuko igihe ubundi Agata ashinjwa mu ibyaha bikurikije n'itegeko ryo mu Bufaransa, niho hari ikibazo kinini, kuko barabihuza n'igihe cya jenoside, kandi jenoside officiellement reka uko mbyita imbarutso yawe ku itariki 7 mu ijoro y'itariki ya 6, kandi ku itariki ya 9 yari amaze kugenda. Bivuga ngo n'ubundi muri iyo minsi 2-3 nta kintu cyagaragara bamushinjamo. Ubu rero noneho ikibushinjacyaha burimo kurwana nacyo nuko icyo gihe ashinjwa mu ibyaha ahubwo kigira imbere kikaza muri za 90. Kugeza ubu ngubu baravuga ku itariki 31 z'ukwa 3, ariko ubwo nabo 94 ubwo hari ikintu nabo baba bashingiyeho bitewe wenda n'amakuru baba bafite. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha urugamba ruracyakomeza, kuko uzi ko mu butabera haba hari abashinjacyaha, hakaba hari abo bakora ankete, hakaba hari umucamanza. Ku ruhande rwo rwerekeranye n'ubushinjacyaha bo akazi karacyakomeza, kuko hari n'igitekerezo hari n'ikirego cy'ubujure cyatanzwe mu kwezi kwa 5, n'ubu ngubu umucamanza mukuru atarasubiza. Ubu rero uko tuganira, uko duha amakuru pariki, uko tuganira n'abavoka ba partie civile, biriya byose turabikurikira kugira ngo bidahagararira aho ngaho, kuko kiriya cyemezo cyasohotse ejo ni icyemezo cy'igice kimwe mu baba binjira mu butabera. Ntabwo ari ukuvuga ko aricyo cyanyuma. Icyanyuma kizasangwa n'umucamanza, kandi uwo mucamanza aracyafite ubujurire bw'ubushinjacyaha kandi ntabwo arasubiza. Bivuze ngo namwe nk'igihugu cyane cyane nk'imiryango irebera inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside, navuga ko ubwo hari ibimenyetso binaheraho muri za 90 wenda mwatanze, cyangwa se biri tayari ku buryo byatangwa mu gihe byasuzumwa, ku buryo mubona byanze bikunze uruhare rwe ntawashobora kurucikira. Ibimenyetso byo rwose birahari kandi byaranatanzwe, ariko ikibazo kirimo nicyo cyerekeranye n'abo ngabo bavuga ngo bamaze imyaka 18, ariko iyo myaka 18 ntavuga, sinatinya kuba ko nta nicyo bakoze, kubera ko imiterere y'igihe bamuregaga mu ibyaha cyari giteje ikibazo. Ubu rero mu byifuzwa noneho nuko byagera mu gihe cyitegurwa, kuko ubu ngubu bamurega kugira uruhare muri jenoside, kandi mu by'ukuri icyaha afite kigali cyane ni mu gutegura. Rero ntabwo biba ku itariki ya 7, ahubwo biba mbere. Icyo gihe rero niba iyo periode atarayinjiramo tuzakomeza kugira ikibazo, akaba ari cyo umucamanza arimo gukomeza guhangana nacyo kugira ngo byigire imbere mu gihe cyitegura rya jenoside. Dr. wenda nkurekura, twabonye abakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, akenshi iyo bitinze nk'uko birangira n'ubutabera budatanzwe, umuntu yavuga nk'urugero kuri Bwana Kabuga Feliciane, bagaragaje ko ari mukuru ashobora kwibagirwa. Urebye no mu myaka n'uyu mutegarugori Agata Kanziga nawe ari mu myaka 80, nta mpungenge ko nawe ashobora kuzagira ubwo ubutabera bubura ahari wenda n'ibyo byose bihari kubera imyaka? Ubundi abanyamategeko bazakubwira ko hari ihame rivuga ko ubutabera butinze buba atari ubutabera. Nicyo kibazo rero ubutabera kuri jenoside n'abazize jenoside n'abayikurokotse batangiye guhura nacyo. Kuba ubutabera bwaratinze bitangiye kugaragara ko ubwo butabera nta butabera burimo, ariko ntabwo umuntu yakwiheba. Nuko twese dukomeza tugakorera hamwe, cyane cyane ko tuzi ikibazo cyagiye kiba mu bihugu by'amahanga, cyane cyane nk'Ubufaransa bwagize uruhare mu gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside. Tuzi ko byakingiye ikibaba abo bose igihe kinini, ariko noneho mu gihe noneho bigaragara ko haje kwikubita agashyi, navuga ko noneho bikwiye gukorwa nuko twese dufatanyiriza hamwe, ari ibuka, ari inzego za leta ku gihugu cyacu n'igihugu cy'Ubufaransa, kugira wenda nk'icyo gihe cyatakaye turebe ukuntu noneho twatera intambwe yihuta.